Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Inkuru rero mbazaniye ni inkuru yamaze kuba kimomo, inkuru y'ibonekerwa riri kubera mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru. Hashize amasaha agera kuri 24 harimo havugwa ko hari ibonekerwa ridasanzweho abantu ibihumbi n'ibihumbi bagiye kureba ishusho ya Bikira Mariya ndetse n'iya Yezu na Yozefu. Biri kubera rero aho bikaba ari ibintu byabera ahantu ku kigo cy'amashuri cya pirimeri, ahantu ndetse hari ikibuga pe hari hanisanzuye kuko hari abantu ibihumbi byinshi. Ariko abantu barimo baribaza ngo se koko iri ni ibonekerwa? Hagaragaye rero igiti nk'uko muri kubibona kuri sikirini yawe, kiriho amashusho atatu: Bikira Mariya, Yozefu ndetse na Yezu. Ariko se turibaza ngo ibi bintu koko nibyo? Gusa nanone ikindi gitangaje ni uko ni amafoto, ntabwo bavuga ngo ntabwo bavuga ngo ni amashusho agenda, ahubwo ni amafoto yagaragaye ari ku giti. Bamwe rero bari kuvuga yuko iki giti ngo bishobora kuba ari abantu baje bakagishushanyaho bakoresheje ikoranabuhanga rya AI, abandi bakavuga ati ni ibonekerwa rwabuze gica rero. Ubwo rero abantu bari bamaze kuba benshi, byabaye ngombwa ko inzego z'umutekano zihagera kugira ngo zirinde umutekano w'abantu ndetse zitangire no kubakumira, kuko byari byafashe indi ntera, abantu ari ibihumbi n'ibihumbi. Kandi koko birumvikana, ahantu hari abantu bangana gutya baba bagomba gucungirwa umutekano. Nyuma rero y'uko inzego z'umutekano zimaze kubona ko biri gufata indi ntera, bafashe umwanzuro, bafata cya giti baragitema ndetse bafata na ya poto barayirandura, bayikuraho, barayitwara. Ariko noneho rero indi nkuru nkuzaniye ni uko muri kino gitondo ngo ya shusho ya Bikira Mariya na Yezu yimukiye mu kindi giti ngo kiri hafi ya paruwasi hari i Musanze. Biri kuvugwa rero ko ngo hongeye hakagaragara irindi bonekerwa, ngo Bikira Mariya ntabwo yanyuzwe kuba bamuranduriye igiti, ahubwo yaje bushyashya ari mu kindi giti. Reka rero nkubwire ngo reka dukomeze dukurikirane by'iyi nkuru, ubu kano kanya, mu kanya kadatinze cyangwa se mu gihe kidatinze, muraza kubona ikindi gice cya kabiri, niko nabivuga. Muraza kubona ikindi gice cya kabiri. Murabizi ko social media hano ziriruka cyane, muraza kubikurikira, mukomeze mube maso, natwe tuze kureba iherezo ry'ibi bintu, kuko nimba yimutse koko reka tuze kureba. Gusa icyo nzi cyo ni uko ubundi iyo habaye iyerekwa nk'iri ngiri, cyangwa se iyo habaye iyerekwa, reka no kwanga iyerekwa nk'iri ngiri, kuko ntabwo turamenya kuko nimba ari iyerekwa cyangwa ari iby'abantu bishyiriyeho. Haba hari ubutumwa runaka iryo yerekwa ryatanze cyangwa se rigomba gutanga. Ese riyerekwa hari ubutumwa ryatanze? Kibeho hari ubutumwa bwatangiwe. Nta bonekerwa ritagira ubutumwa. Reka tuze kureba, tubitege amaso. Nkandira kuri subscribe. Imana iguhe umugisha.